Мангус тренируется под руководством Мансура Тугизбаева. Бойцу 24 года, вес бойца 71 килограммов ровно. Рост бойца 1,78 сантиметров. Боец является кандидатом мастера спорта по панкратиону. Является чемпионом России по панкратиону. Встречайте из Узбекистана по прозвищу Хулиган Умитчон из права от меня красный угол. Его оппонент представляет Республику Кыргызстан. Бойцовский клуб Аль-Мунар. Бойцу 27 лет. Вес бойца 71 килограммов ровно. Рост бойца 1,77 сантиметров. У бойца 3 профессиональных боя. Из них 2 победы, 1 поражение, 0 ничья. Боец является мастером спорта по ушисайдо. Является чемпионом Кыргызской республики по ММА. Встречайте по прозвищу Опнер Айдарбек Ашимов. Бойцы на середину. Бойцы, задел позвоночный бьет. Секрет это делаешь. Погода. Арестуй его! Левый! Керем Антонио. Lev'den koysın, hayda, lev'den. Koşat lev'den at. Cepten unuttu. Kıymılda, goran kıymılda. Boştu. Hayda, görüntü. Ev koy, işin olur, diş. Hoşunda. Basayla diş tut. Hacı Batı. Ya Aydar boş. Burada başka putta bir sürü Aydar. 15'te putta. Getir. Vuru işte Aydar. Düzene. Yola sen. Hiç durmayısın Aydar. Kıymında işte gora. O жақсы, не uydu hoş koyuldu. Ne bakıyor bırakın mı? Geçin diyoruz. Get. Çüçünü koşun. Royuma hormaydı seni. Düzene. Hayda düzene. Жақсы, levi cep daha tutur. Evet, sana. Senin ya. Şimdi o isim. Kolda başla, putta. Haydar özgür işte, iki caka yürü işte pasta, kıymında. Kıymında. Get. Cep dağıt, pastayın düzeye. O жақсы. Prapat gir attık o zaman. Prapat gir attık, leve bak koydu. Cep. Cepten tut var, hoş olsun. Cepten tut var. Levi cepten tut var, Haydar. At var. Oy baba de. Hayda. Yapma. Çarçal düşe. O diye bir şey edersin. Gördün mü? 63 gerek. Hayda.
buradan işte. Levi verdi. Kravi içine Levi bak koy. Kravi'ne ikini at. Haydar Kravi içine girin Levi bak yap. Kravi'ne içine vurdu Levi bak yap. Haydar. Görsat içine görsat. Yonga aynan.